Nang itu media Lembangku editor dan senglok Lembangku doan atau nang undangan citong donan ang ditong seperti nang tu nang acara tingkan nang itu nang citong don pot ang itu amat siap pilo atin non kini bangke ni di life long isi turning point asong lo ni di student life 10 ke non political party alongan ni di siap daito so kelong kita sini di ratapan natin ni di pada ini pan appointment nang ipide ka tungan ni ka choro di pan sinam tungan chahan kasi kechengsi nili ini bangke ni BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan sarsing phancho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen sarsing phancho den chenglok da Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Honor Singh Tiso MP sir lapen da team Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada NEC board chairman dan chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman dan bazar committee along chairman dan doan BJP Lembangku Bangki doan atung chingwa chingsai pen latung chidon sar pen ni kan ni bihek oso ni thek angda risita ni kan isi rat apartment lapen khelong ri apartment Karbi long apartment apan BJP along isi mesen eklem kachari dunlong ya panili pana daito nang pi kasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbi long autonomous council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang li panili choro lo athe di potna nili alang li long nili claim dun longji la pen claim dun thekji walang litum nang matha pen nili phanan so se nang ipakeng claim ke chok chielong nang pachok ponji la kan so se itrang ki mesen asai ki claim long ye pan alang li war sai nang pia pot ni alang li phan ninga klong pen akero pilo la penan parta ladak BJP East Karbi Anglong along ke charipon a president Roland Killing sir lapen da sarsing hangcho sir president lapen general secretary lapen East Karbi Anglong BJP ada committee doan Lembangku Bangki atum finance tame nininga klong pen alang itu mancholo ate party along alang itu nili fans tame isi our side kam ki claim long je pan lapen mesen ben ki pa claim pon ji anso se nang than nang pare pen ni claim long ji our side nang PF BJP committee Ladakh district committee Karbi Anglong is long committee duma ting la phanta ni di kurang tu bilo la penan parta nili phan nili tini message long je theklong lo je nili phan Karbi Anglong non he jong ki man pona MP Honor Singh Tiso sir alang li sitame nili phan nang ki choro la pen congratulate nang people alang li phan nili ninga klong pen alang li phan stame la puson alang li tumulong kem nong pamikaji our side nang people alang li tum phan da choro lo lanchot kali Ladakh West Karbi Anglong a president Rodit Ronghang alang li West Karbi Anglong a president hansame nili choro lo la pen Bir Singh Hanse district general secretary alang li tum phan pen atima phan stame nili ninga klong pen la so spokesperson long ki claim long palang li tum stame choro lo la pen Karbi Anglong autonomous council long Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon long team Karbi Anglong along kachirap dunduan na tum stame nili ninga klong pen la so spokesperson na nili phan daito na people alang li tum na choro lo la pen MSC doan EM doan la penan parta Ladakh BJP along kachirap kachitodun da district committee pen ha abera committee long daito ke anatum anafastame nili aklong pen kosonsi BJP aphan apen Karbi Anglong aphan kosonsi ke claim mesendrima labang ke ning sipen ke claim long je aphan si abera committee village committee a level anaphan tame nili aklong pen choro parlo lasi non nili la kaduk gawe aphan komane aphan si nili iropon dak morcha do piglang ST Morcha pen Chenglok minority Morcha pen Chenglok Kisan Morcha pen Chenglok Ladakh youth wing doan la pen Ladakh Morcha doan atuman stame nili la puson pini
arpu ke deng long pen iklen nun long je phan kachi sik long bangke kadu kawe amorcha don masame nilihin pen akiro kilo kasi komane phan jong si nilikiro pon long kachuru pon long jong si mane phan bat de dulang pulote nili phan bianon lape nili kadu kawe karbiang long arat phan stame nili mithang alive along nili student KSA long do bom stame nili tum ASDC lapen CPI mela movement long nilitum ke claim nun ko an ke thek labangke nilitum nanitum athenglo si theklong lo lasolong batai karbia khelong isi mentune khai ga charbo long ko sonsi karjap tu nei ma penchenglo kapre asai long jutang jubat along penchenglo do an asai long ko an ke thek ija kong gido lapen kachini dunan labangke mithang akhai mithang long ri phansi ka charjap dun phansi do son thotsi bangke political pen alage non political mati orientation ni political da hai sida la bangke ni tum mangbong chingwai ching sai po la pen ni akinan so kupima bangke la SPCF lo ma decision na thing si mili rat apana to chikam la bangke mane SPCF bangke kabdu kabi akhai da peacefully bansi claim asila da ke mane board chairman do mane MSC do la kabdu kabi da do ap dat bangke dor party la pen dharmo lapen akhei ladak kachip ploves moje only ladak bangke nitum ma bangke carbing lo pan ke damtan itum kadu kabe pen isa gap to ko kosi solup sudak to ko kosi ini to bangke gap bang helap nei opinion dong si ke dan de chat do plo tante openly discuss nei bukan si itu kangwai la sila bangke apor dolan nasi dong si hala so dong si politically pen ni a problem do te ni SPCF kan thana ta siksa kabe la bangke ni tu mangbong constitution do pot mohon so constitution ating ben si nang itu na ating no jai country tante nang li bangke non na kes ni lo ka bidisar do bong lang la KSA bidisar alam long bangke nili dovek nei pu nili bupe non ke sitame reality alam si nili thanang tu maximum KSA advisor non ke nili advisor cholo committee arlo ka advisor bolong advisory board along ke pinangan kapre ka din long ta political party na gachira po jene ni pil sitame nami tu langon jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong jene ba non jong si inglong tholong do pulote superon men chenglong ka tumer advisory board rason do nasi laso dim long ta ni pi bang ke ala student youth lage clean seats do nei jong si kenang so do ni committee tu jong si do hala that's the ni problem ave je jong si nang like non ke applicable karilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulote ni hala da ka siksa do di alam ke sita ni lipu bangke ini tu nge political challenge long sidu ini tu ma kenang bangke ini tu dak carbing long political isi ini tu ma mithang achirai ko ma phana kenang du lajong si ini tu ma hin penong si political solution kali pulote ini tu karbi akhai carbing long ara da phan ke pajok ni sungkru kasi ini tu true political platform bensi ini tu akhai itu ma society phan pajok unji kusine ni ka believe dolo la so teng pensi non na bangke ni li akinang so bangke ni student life kan bangke pajo pen ni ke non ke advisor cholo kasi duan alam bangke ni listame KSA phan abangke ni li advisor avelam kali do an bangke ni mithang khei jutang mithang khei phan binat na pen lo bachardi aso phan isi intang rak ke parja bolom nili jakong do an nili buji do an bangke kwan le sung bustame nili na so platform men si ABC stani li na chani posi nili na KSA phan bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke cerap chito dun bomji pusi nale to mathenglo nili pini paklar itu jongsi na so KSA phan bangke nili advisor do avista nili KSA farman khei longri farman nangke abotai tin ajaga kisung longska nili adap duni pusi nale to mathenglo lamchak situ ini nang BJP long tujuan yung ke formally ke nili ke tuwe makopilo membership nilige lage nilige mane goson lo nili hapu CPI mel along sa prank ke KSA long si dobong ma tidi la so pen randet ke nilige open si nili pen kunasi meeting doma kunasi kopisi doma la pen rata pandani di tanda je nitum ke nono botai kan ke CPI mel long ke nitum do dindelo la si nitum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do je hemprek la pen autonomous state isu la pen border isu ke ini tum party pathinang nilo
ning si pet pen ko sona towar pen si pachunji ma fula so towar pen le itung claim ra pet nang ko arn pen nang ke ngi tung ya lang long pen si claim bo mase appointment mang to vis long BJP party का formally आपको party में join asun lo ke lake ultimately ke ni lige anytime alang tu long sidolo mati isi arjab tip lapen karbiang long apan kaike kaching thur pen chenglok hempe ka farman pen chenglok ki japon heglong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sar apan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusidame karbiang long ke do barim akhai doan lapen dak karbi pen chenglok khai barim doan pen ning sipet pen ilitum ke hang che don pet kulote hemprek ta longji la so aning ki thepen lapen karbiang long non ilitum ke damtang CM pen mathadam pulote non ki do ma CM bangke karbiang long education ana pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai ben chenglok bang ke alang lipan ning theklong pen si non ni lisitame ining chipa the pen si ke wangji arni ili tum mi thanga khai ben chenglok da ke do bari ma khai do ana tum pen ning sipet pen karbiang long aphan isi mesen pen ponji aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu ko long pen stame hirjume longji pusi nili ning thedo la se kadu ko phan stame nili non rat athengno kwansi nili claim unjine lake rat athengno si theglong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu sesi nili phan hirjume nang piji ansu sesi ke claim me ke damme phan hirjume longji pusi nili ning thelo la se kadu ko phan stame karbiang long rat phan nili konane ke chok che phan nili phan dia tu la pen jong si nili ansu se claim long nang la ansu se ke claim je phan khailong ria farman ansu se claim po nang jilang plote nona dai to long stame karbiang long arat doan nang chirap nang chitodun pens nephan mission asaison long po pusi kaduk kabe karbiang long arat aphan churusi nang litoma thengno lapen nili kijutsi dak karbiang long chief Dr. Tuliram Ronghang sar niliphan lapuson ajai make along lapuson niliphan spokesperson or two is karbiang long nang gipe ka bangke nilining aklong pens nili mathaun alang li nang pe kapot alang li phan nilikai tengi ne lape alang li leadership lo claim dun 50 pusi nang li tuma theng no nili phan pachini pon pardon